Kingi kabutindi akorera ngaho indani ntakora ibintu byo gusigura amafini ngomba ninjire ntazi konza ngomba ninjire ariko ico nze cyo ndazi kare ko ari karasigura ndavyo ntavyo mwumva basi ngo tukanirire hanze basi tukanirire hanze ubundi nkawe ndi gutumiye wanje wamereye muri kwimwe murije naundi yoza wanye nawe abaza bose baza bamemukira bakagenda ariko wewe nkora ubugabo kamarira niyo mpamvu nkwikundira mami niyo mpamvu nkwikundira mami ndagukunda mami mami abantu umunani bari mu bujetsi kabisa abantu umunani waro okay sorry iyo ugiye muri douche nikihe gihimba utebako cyane igihimba cy'umugabo wanje Yes sir, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs de Buja Faith. Mon people looking for the answer in question manoti promoter maître de cérémonie, manoti promoter maître de cérémonie tous ukigana yinoti. Azofunga bene de camera ndiko ndashira kubona ivyo ndashira kubona ni cameraman mfise musore vugene ni engineer Tjos cameraman. Call me the VIP. Wamaze kugira soswebe kuri Wana TV no kuri ba manoti TV kugira ngo ibintu bibanda bigenda neza cyane. Sasa rero no musi wana ndahana handu mbabona ni mwisite nyene. Mwisite murabizi ntwe nitumenye ko dukora ibintu musamumenyere. Sasa rero ngiye kubazanira umuntu twarigeze gukorana ikiganiro gusa no musi rero ngiye muhirigwe yiwe ninde VJ Kingi kabutindi azamaze kubona muri ensere tugitangura bugiye bukatangaza mwayiboye VJ Kingi kabutindi akorera ngaho indani ntakora ibintu byo gusigura amafini ngomba ninjire ntazi konza ngomba ninjire ariko ico nze cyo ndazi kare ko ari karasigura ndavyo ntavyo mwumva twinjire indani iteje tubigumvire ahindana muramu tukende cameraman yesa mwamwumvise mwamwumvise karizunguza kandi kararagira ese mutungo baje kugareze ariko bitama leta ndetse madirisha zama leta kwa madirisha ndani kwa atini araka madirisha nimekimenye gasani ma uretse gato kamera ngiri ni kamera bya we umva kandi nakurondera kuva kandi nakubwira ko ngombanze wase nakubwe gato kamera mani arimo abakuke banga manza nkagira gutya tuzaragana basi ngo tukanirire hanze basi tukanirire hanze harahiyeee ubundi nkawe ndi gutumiye wanje tugere muri sita hanze none tugere cyane rugura kandi nagona rakaye mani vipi basafi meze neza ndashima tugere Hasani man nagize ko cyagera naterwa mura ndetse n'ibigeragezo uyu rero none itangaza ndakoheje wanje bugapfa ndaho tugiye hanze basimba n'ikisi usohoka nano usohoka cyagera hanze ngenda ndakujanye mama ya twatewe ndende duhagarike video ndakubye hanze tugendere abantu mukagara kabode tegere tuhagarike ubu dada vipi we kabutindi umudemu ndamwibuka umwana mwibuka vile ingo nawe wigo ingo yigana urakija abantu muza mudukurikira no mwana ubu afise impano shawo tugende baraza kwibura tugende rero nsanze nundi ari karasobanura mugaza no byo gutera induru kameramana hanisa reka dukubitira nyene je sinicara kirazira nkubita mpagaza kabutindi Kingi ebana ubantu etse nakibazo vrem icara mwese nawo je ubu ni wenzi uwo gusa none rero azana wararirimba neza ko
sasa reka dutangure rero. Reka dutangure vuga nti bonjour, bonsoir mesdames et messieurs de Boja Fefa, mon people looking for the answer in no question manoti promoter maître de cérémonie, manoti te promoter maître de cérémonie tuzo kwigana y'inoti. Azofunga bene de camera ni engineer tijos cameraman wamaze kugira subscribe kuri Wana TV no kuri Manoti TV. Ukoresha One Expert gira koresha code promo manoti kugira ngo ibintu bibadaye nigende neza cyane baza muramumenyereye ni VJ King Kautindi tamaze kwandika ibiganiro bibiri. Tako yigana chako yikimi mugacarimwo bibiri sivyo umva ni ibiganiro bibiri ubu nawe ntamumenyere mukagenda mumenyereye nawe ntamuzi zina ubu mukobwa ndamuzi umwana araririmba shaho mwe ni mupoesha ubu nawe niwe ntazi wewe wakwita banyita lajwa yes kuburi dugusanze kwa kinja kashi avuga ati nawe ashakuje mu kigandiro ni kubera sinzi impamvu ahubwo mwumubaza wenyine akababwira impamvu wenyine yipfuje ko noje mu kiganiro jewe nije nisabiyaze kingi reka wenda kuramutse assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mtani kwa tani irachari baoba ni baoba irachari baoba studio kingi umeze neza ndashima cyane ndagera mu ijuru adusangize ubuzima bw'umustar kingi kuva mu gitondo wabyutse maze kubyuka karabaye agenda bigenza gute numbeshe ngo wasenze mbeba buca ni hari mawuca garaza ndekaraza ni hari impungu ingo ndakuramutse nagarutse maze kubyuka gusenga ntago ndagiye kubesha ntago mbesha none nagire numve kubesha vire gusa ikintu cya mbere nzi wakoze wakoreje telefone ukivyuka ikigira kabiri wanyoye icupa ntago nk'icupa amazi yera ayita n'amazi naho ngahandaze n'amazi yera amazi yera nubona no urufuro ngo ruhejuru kamera bane ngo urufuro hejuru nguru oya hanga no kubera amazi arasengeye abaye natetswe kubera kitiri kumwe no mujambo ugasanga arabiri bo uyu ngwino umunyeshuri wanjye ndi kwigisha gusigura sinema agomaze gusobanura aje mu geme gusobanura agomba ahagarere kuko ubundi barakubwira ngo igihe nzaba nagiye hari undi uzaba kivuka nubu wenyene utanguriye kwigisha nyi hariho nabandi ari babiri ni babiri ariko ndavuguye uko ari uhari wo wundi nawe bamwita aramaze gutangura kwiga canye ndamaze gutangura ariko simuvuga ntahari naza nzamuvuga mabuja cameraman nene mabuja bani chiki cha Kautindi barumize ko Kautindi afise umugabo wa muse tukwana ikiganiro ingo ngahiga narayivuze wa muse tukwana ikiganiro ati mwabakobwa mwe rabe ngena mufata sa toresha nisi wanje raba sara ndabira kupresa iri gutwiga kigama Yesu mugore wa Uzi ko Kinyarwanda nyivuga ndebera sha dore kupe Mabuja vipi umeze neza Kabutinda ngo matagase ni kubera wera mu mutwe ewa umasha wari mitagato adatagata ni umutagatisha ngire neza harimo amata amagi keya amazi yera ngaburira neza ayatera abaje byawe nahera gusoma buja gute umeze neza ko witeye icanga umvise dushitse tuja kwikubita n'agapudre kameze neza nari nsanzwe mezu warusanzwe umeze nk'ubu rero yisize mukoro gucaga nikoase mweze niko muza aho makabutindi turacabandanya sasa rero wo wundi wavuze nushobora kumuvuga reka tugaruke kuntuze kuri game yayo gusobanura film ubuherutse twaravuganye ibintu taruke bijaye no gusobanura film ravuga ati je ndi mu bantu basadu batanga promo cyane ku baririmbyi y'abarundi nashikitwa meti umuntu ari mu entertainment afasha n'abaririmbyi y'abantu bifo ko tuze turakora kuko ndazineje umuntu dukunda gukorana keshi biganiro muri kano kanya abantu kuva kiriya gihe bamaze kugana uwagira bagusaba promo bariyongeye cyane baracari kuba muvuduko nyine ni benshi ariko benshi ntago ari mpaka bangane aha turi mu Burundi indirimbo ni indundi abizirimba n'abarundi na promotion igomba kuva mu Barundi yakorwa no mu Burundi kugira ngo igere hanze numugiye Kabutindi sandamutse ko numurundigwa Ravanze numurundi akamwe n'umunyarwanda afise abavyeyi babiri umwe w'umurundi umugore wanje n'umurundi kazi urumva Burundi mu ruhande rundi rumurundi ngiye gituba yes ariko promotion ni cyane uyihereza abarundi kubera bo ni mu Burundi undi ari ikintu nigeze kuvuga mbere nigeze kukikubwira hari ibintu mwe mukora ugasanga mukoze nk'umuziki undi ngenge nibaza ku mugani wa Bifesa ati
Tanzania ni kapitale y'Uburundi mu muziki biragoye uko ngiye hano hose basafira abanza mbona izo baramuvuga baramukina Diamond arakinwa zushuda mwumva buri munsi Rayvan niwe bakora nibo bakina twe dufite izindi nzira dukina abarundi bacu nye tugatereka tuvuza abarundi kugira ngo batere imbere nabo uko nigeze kubwijambo nabwiye nta kugira ngo ufate Diamond umuzane mu gihugu umuhe miliyoni 50 afite amafaranga n'umukira afite ayandi bifesi ntagaragira byibura yu Diamond afite kimwe cya 10 cya abahanzi bacu murabahombya ye mwatanze yo mahera nuri 50 mwazifasha mugafata abahanzi abarundi bose mugatereka indani bose kandi arabahaza ikirori kikaba umunsi wose neza cyane ndetse n'ijoro ire niyo bidashoboka reka twe tuhituriye tubyikoreye yasoni iyo promotion y'Uburundi none ibutse iki iyo promotion mu Burundi kintu kibuze ni iki kwikunda gukunda n'ibyanye nico kibura mu Burundi mabuca guma hawe sidakuzirako abantu wene ni wanzi no musi na China we gushika ni hakari muri nda wanjye arahagaze kare na horanza kabutindi nyama vyagenda gute hage nasanga hugaye kugira ndengaha yamaze kora ngo nta kamera ihari ntaki rero niyo munsi ahubwo simura kwinjira mabuca ndamubaza kuba kana umusitari nka kabutindi biroro iki kintu kiramugoye biroroshe cyane gose biroro kuba kana umusitari akene ukamufata nyene ari uri wenyene nujye wimvira ati none gasha igihe haba yasohotse ndi muhira konza no umusitari za bwo maniki oya bisaba kwizera gusa ndamwizera mugora afite ibatsa buke mu mutima oya tubana yarabisiko ndumustari rega ngarukire n'ubundi cyari umustari ngire ngaruka nubu muri ya promotion uri kuratanga yo guhereza abaririmbyi ndabizi ko usanze ufata abantu ndaza barayimenyesha no wibutsa ni ufata zigiya filime zigiya dire mukunda gusanga zatanguye kuri filime nuwazishirako ubu naho ufise umuririmbyi ubu egera hageza akatebe ngaha murabona no mwana ubu bakwita Neri no mwana aririmba sha aririmba giye kimwe naraje kabutinda mbwira tubigere ndabise umwana gano kadesha nta mwana ufise vere maririmba ngakaze ngo muzana ashira muzana narandirimbira ashiramwo beat ibanaje nakuye hasi sasa rero muri kano kanya kabutinda bavuga ngo ngomba gutangura gufasha Neri waratanguye kumufasha cyane n'ubundi ni uracari ndi nago nzanabireka ahubwo waratanguye indirimbo ya mbere aha turi uko namuzanye mu kiganiro turimo turagikora ahubwo ubu ngubu nuvuga ngo naratanguye ubu ndatanguye batangiye kumusa nta ndindi barumva mugaramaze kuja muri studio kamera nije namujyanamo nibisanzwe aba producer benshi baza Neri yibayita wamuntu TV urabibona bayita wamuntu TV bayita wana TV je nitwa Manoti Promoter sisa kudirimbire ririmbira bazagukurikirana hajya muri ryacu nyene kujya nyene no bamusubanye metse kujya nyene twagiye ndirimbe gato yariyo yose gatoya nyene yuvuga ati yivere n'inda yikunda bino bisanzwe none nje namenyereye none ndirimbe yariyo yose nimba mama wamereye muri kwimwe murije naundi yoza wanye nawe abaza bose bazabame mukira bakagenda ariko wewe nkora ubugabo kamarira niyo mpamvu nkwikundira mami niyo mpamvu nkwikundira mami ndagukunda mami numva gusa nogeza yes akavyumvise n'umwana afise impano n'umupanire ibimenyesha makuru ngo yitwa Nera gombaze muri game agomba bakubita barivya muri game abaririmbyi kazi murindire gate ngaho kanoma musizemwe nako niko kabi kanoma musizemwe namabuye aburamwe bisha gatoya uwo misku naririmba nundi wumva kandusha ubushobozi n'ubufasha kumufasha ni open uru biri buvera umuntu azoshaka kumufasha nakibaza kumufasha ahubwo ndabakeneye bamufasha ahubwo bigere kure kubera iyo mpano nk'umuntu ngubunye yatse kuri kintu ikavuga ati iyi mpano vere masishaho kabutinda yintangareka ndayimwaki hakiri kare aca muronka gute
bo twagwa nimero twagiye kune yamvugisha na kibazo nabahuza kandi twaba turi kumwe n'ubundi so yahamagara kuri 69 663 691 twisubiremo 69 663 691 basi mu kirundi 69 gatandatu gatandatu gatatu gatandatu icyenda rimwe niyo nimero nge nkoresha yes reka dukorere ku mbere ko reka manze mpeze n'ubu uri kumufasha mu buryo bwa gute uko dusanzwe tuzi gukora promotion afite impano nyinshi kubera araririmba shaka basi bwa mbere manze mushyire muri studio bo ijwi rye ribanze rigere hanze ama video nayo biraza mu nyuma uko gake ibintu bye bitera imbere we azaguka kuruta uko ngiye mbitekereza ko ndabizi ko we azatera imbere ko twongiye mbitekereza ngiye ndi fondasiyo urumva yego ndi fondasiyo irimo iragira basi yubake ibyo wafite kuko n'umuhanga ndamwizeye cyane yesa reka ikindi kibazo bambo cingo ngaha ikindi kibazo ndagifise kuri uwo uko boteka tugende kano kantu ndakacishijemwo ndagifise kuri uwo uriko urafasha muri kano kantu nge ndibaza ikibazo nyamba hari kintu nyabona bashaka kuvuga ntabwo kingi abantu baragukunda barankunda kandi ndabyishimira birahetse abantu 8 bari mu bujetse kabisa abantu 8 waro okay sorry reka bivuge gutya nkunda kuvuga ko mfite abagore navuga ko 8 abana 16 bumvuga 10 n'abana 20 abagore banjye ni madamu nibo bagore cyo abana banjye bose ni madamu nuzababyara yes reka twigere tumana ugomba ko ngiye kabyara muri kano kazi akano kana kabyara mukandi kazi yes reka tumanuke nakagace mukuntu musanzwe mukunda muri manoti promoter cyera kurageza nagize kajya gace mu ruko kandi abantu mumurikira ndamaze kubabona murafata ikiganiro mugitanguye mukaca mukirusha mukaza kuraba kano gace ngo niko mukunda konyene reka kukirusha hera ku murongo no nk'ibintu twavuga na vice kingeme wakarushije wabibonye ingene mabuje tutwengeje wabibonye sawa reka tuzana kagace kanyuma kita tik tak ndakubaza kabuti ndumva ke tik ngenda ndakubaza ni tik unyishura tak nabyo kuri guri yumvira ndakoje 3 fois 3 égale 9 22 divisé par 2 égale 11 nta bindi twagiye ko tamwe kuraba amasaha twagiye dore kwa vice kingi kabutini aha imbere y'imbati hari imbati n'inyuma y'imbati hari imbati dufite imbati zingahe imbere imbata hari imbata nyuma y'imbata hari imbata dufite imbata zingahe wani zibiri gusa yagitoye okay reka tumanuke nikindi gato kutangiye kuvuga mu mazi wese gato twagiye kanyivuge neza imbere y'imbata hari imbata nyuma y'imbata hari imbata zitatu sari yagitoye giye kimunanira nujya kukivuga ngenda kuburanya kandi ndagutsinda nta muri gutsinda amanota ubuzima bwanjye imbere y'imbata bize ngo imbatira imbere yaho hari imbata nyuma yaho hari imbata izo ni zingahe abe nari ndakikwereke reka ndakikwereke ndakwereke dufate wari imbere zawe imbere ya kabutindi wewe wavutse witwa ndakwereka hanze ndire imbere ya kabutindi hari rajwa n'inyuma ya rajwa hari kabutindi umva muri abantu bangahe si babi uretse umva kantu gatoya inyuma ya rajwa ubivuge ijambo yavuze ni rimwe aha basi tuvuge gutya imbere y'umuntu hari umuntu ndaha hari uyu muntu inyuma y'umuntu hari uyu muntu ribanga reka hera batatu reka tubana ikindi gikurikira nikiye kintu kijya ibintu byose ariko kiri amazi kica gipfa umuriro neza cyane Mabuja uri tayari kuri TikTok cameraman norira Mabuja neza aboneke neza muri kamera egera ngaha awadi gitenda Mabuja ni sawa umeze neza we kingi bizi kibazo mbaza umugore wawe uvuze ngo kibazo mbaza umugore wawe urafite amafaranga kumwe iyo ugiye muri douche nikihe gihimba utebako cyane igihimba cy'umugabo wacu kabutindi wabyumve bazibiza kabutindi igihimba cyane igihimba ngo tuyabone icyateraho nushikiriwe nibi
ndubu Nena gusubira nyine. none ko ariko juba ngo ndumusaza twagiye nihe ngeso wiyiziko utifutsa ko mwana wazo yigira Yo. Telefoni itsisona ko birakomeye cyane. Kurya cyane. Charge njya nyinshi ku buryo umwana agenda ko yaza. birakunaniye wewe cijirewe nihe ngeso wiyiziko utifutsa ko mwana wazo yigira kabuti ndi yabanza amatwi si wabona urakivuta Gusura. Washa. Wirekana gukunda. umwana adasuze nyumva kazocapa Gusura mu bantu. mu bantu rero no kuvuga ari mu isoko azoca arindira amakabe mu isoko agenda Umuntu usura cyane abarwaye inzoka. abagwaye inzoka ahubwo Uvuze ngo azarinda umwana kurwara kugira ngo adasura. nukuvuga kabuti ngene imeze nukuvuga afise ingeso yo gusura cyane rero ashaka umwana wiwe ntatoyigira Atanasubiye twasubye. uravyemeye ko asura cyane Abagomba ahubwo ni itegeko. Twanasera atanasubiye. none ko ari itegeko mwumva umwana we wanyu gute nawe nyina Umugore wanjye ni itegeko. Ariko umwana. Ariko umwana wanjye si itegeko. Kubera ko twebwe ibyago dufite ntabwo umwana agomba kubigira. Agomba guhura n'ibyiza gusa. reka turangira nta nshuti nkawe muratwibye nta nshuti nkawe wadukurikiye vomo nagoshika muri kano kanya kiri kuri imbere kamera nitwa manoti pomo telemetre de cérémonie manoti de pomo tato metrato semunato uzo kwigana iyi noti azofunga mbere de kamera tijos Reka tukubaze. bata kingwe basa Maze iminsi muri iminsi bambaza ikibazo nk'abanyeshuri biza. Ibuye iratwita. Rigira imbanyi. oya Irakura. oya Watsinzwe kare. Iyo. gira sasa byo kuri wana tv no kuri ba manoti tv mugira amanota n'amanoti be brush